Parduoti, продать, parduoti, parduoti. Aš parduodu, я продаю. Aš parduodu savo seną automobilį. Я продаю свою старую машину. Aš parduodu savo seną automobilį. Aš parduodu savo seną automobilį. Aš parduodu savo seną automobilį. Tu parduodi, ты продаешь. Tu parduodi. Tu parduodi knygas internete. Ты продаешь книги в интернете. Tu parduodi knygas internete. Tu parduodi knygas internete. Ar tu parduodi šias prekes? Ты продаешь эти товары. Ar tu parduodi šias prekes? Ar tu parduodi šias prekes? Ar tu parduodi šias prekes? Jis jį parduoda. Она продает. Jis jį parduoda. Jis parduoda билета į koncertą. Он продает билет на концерт. Jis parduoda bilietą į koncertą. Jis parduoda bilietą į koncertą. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Она продает украшения ручной работы. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Она продает украшения ручной работы. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame namą už miesto ribų. Мы продаем дом за городом. Mes parduodame namą už miesto ribų. Mes parduodame maisto produktus. Мы продаем продукты питания. Mes parduodame maisto produktus. Mes parduodame maisto produktus. Mes parduodame maisto produktus. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate senus baldus. Вы продаете старую мебель. Jūs parduodate senus baldus. Jūs parduodate senus baldus. Jie jos parduoda. Они продают. Jie jos parduoda. Jie parduoda vaisius turguje. Они продают фрукты на рынке. Jie parduoda vaisius turguje. Jie parduoda vaisius turguje. Jos parduoda drabužius. Они продают одежду. Jos parduoda drabužius. Они продают одежду. Jos parduoda drabužius. Aš parduodu, я продаю. Aš parduodu. Tu parduodi, ты продаешь. Tu parduodi. Jis jį parduoda. Она продает. Jis jį parduoda. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame, мы продаем. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate, вы продаете. Jie jos parduoda, они продают. Jie jos parduoda. Aš parduodu. Tu parduodi. Jis jį parduoda. Mes parduodame. Jūs parduodate. Jie jos parduoda. Aš parduodu. Я продаю. Tu parduodi. Ты продаешь. Jis jį parduoda. Она продает. Mes parduodame. Мы продаем. Jūs parduodate. Вы продаете. Jie jos parduoda. Они продают. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Parduoti. Продать. Parduoti. Parduoti. Aš parduodu. Я продаю. Aš parduodu. Aš parduodu savo seną automobilį. Я продаю свою старую машину. Aš parduodu savo seną automobilį. Aš parduodu savo seną automobilį. Aš parduodu savo seną
automobilį. Tu parduodi, ты продаешь. Tu parduodi. Tu parduodi knygas internete. Ты продаешь книги в интернете. Tu parduodi knygas internete. Tu parduodi knygas internete. Ar tu parduodi šias prekes? Ты продаешь эти товары. Ar tu parduodi šias prekes? Ar tu parduodi šias prekes? Ar tu parduodi šias prekes? Jis jį parduoda. Она продает. Jis jį parduoda. Jis parduoda bilietą į koncertą. Он продает билет на концерт. Jis parduoda bilietą į koncertą. Jis parduoda bilietą į koncertą. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Она продает украшения ручной работы. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Она продает украшения ручной работы. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame namą už miesto ribų. Мы продаем дом за городом. Mes parduodame namą už miesto ribų. Mes parduodame maisto продуктус. Мы продаем продукты питания. Mes parduodame maisto produktus. Mes parduodame maisto produktus. Mes parduodame maisto produktus. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate senus baldus. Вы продаете старую мебель. Jūs parduodate senus baldus. Jūs parduodate senus baldus. Jie jos parduoda. Они продают. Jie jos parduoda. Jie parduoda vaisius turguje. Они продают фрукты на рынке. Jie parduoda vaisius turguje. Jie parduoda vaisius turguje. Jos parduoda drabužius. Они продают одежду. Jos parduoda drabužius. Они продают одежду. Jos parduoda drabužius. Aš parduodu, я продаю. Aš parduodu. Tu parduodi, ты продаешь. Tu parduodi. Jis jį parduoda. Она продает. Jis jį parduoda. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame, мы продаем. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate, вы продаете. Jie jos parduoda, они продают. Jie jos parduoda. Aš parduodu. Tu parduodi. Jis jį parduoda. Mes parduodame. Jūs parduodate. Jie jos parduoda. Aš parduodu. Я продаю. Tu parduodi. Ты продаешь. Jis jį parduoda. Она продает. Mes parduodame. Мы продаем. Jūs parduodate. Вы продаете. Jie jos parduoda. Они продают. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Парduoti. Продать. Парduoti. Парduoti. Aš parduodu. Я продаю. Aš parduodu. Aš parduodu savo seną automobilį. Я продаю свою старую машину. Aš parduodu savo seną automobilį. Aš parduodu savo seną automobilį. Aš parduodu savo seną automobilį. Tu parduodi, ты продаешь. Tu parduodi. Tu parduodi knygas internete. Ты продаешь книги в интернете. Tu parduodi knygas internete. Tu parduodi knygas internete. Ar tu parduodi šias prekes? Ты продаешь эти товары. Ar tu parduodi šias prekes? Ar tu
parduodi šias prekes? Ar tu parduodi šias prekes? Jis jį parduoda. Он, она продает. Jis jį parduoda. Jis parduoda bilietą į koncertą. Он продает билет на концерт. Jis parduoda bilietą į koncertą. Jis parduoda bilietą į koncertą. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Она продает украшения ручной работы. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Она продает украшения ручной работы. Ji parduoda rankų darbo papuošalus. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame namą už miesto ribų. Мы продаем дом за городом. Mes parduodame namą už miesto ribų. Mes parduodame maisto продуктус. Мы продаем продукты питания. Mes parduodame maisto produktus. Mes parduodame maisto produktus. Mes parduodame maisto produktus. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate senus baldus. Вы продаете старую мебель. Jūs parduodate senus baldus. Jūs parduodate senus baldus. Jie jos parduoda. Они продают. Jie jos parduoda. Jie parduoda vaisius turguje. Они продают фрукты на рынке. Jie parduoda vaisius turguje. Jie parduoda vaisius turguje. Jos parduoda drabužius. Они продают одежду. Jos parduoda drabužius. Они продают одежду. Jos parduoda drabužius. Aš parduodu, я продаю. Aš parduodu. Tu parduodi, ты продаешь. Tu parduodi. Jis jį parduoda. Он, она продает. Jis jį parduoda. Mes parduodame, мы продаем. Mes parduodame, мы продаем. Jūs parduodate, вы продаете. Jūs parduodate, вы продаете. Jie jos parduoda, они продают. Jie jos parduoda. Aš parduodu. Tu parduodi. Jis jį parduoda. Mes parduodame. Jūs parduodate. Jie jos parduoda. Aš parduodu. Я продаю. Tu parduodi. Ты продаешь. Jis jį parduoda. Он, она продает. Mes parduodame. Мы продаем. Jūs parduodate. Вы продаете. Jie jos parduoda. Они продают. Спасибо вам, что вы смотрите и учитесь литовского языка. И, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео и напишите комментарий. Буду вам очень благодарен. Спасибо и желаю всем удачи в учебе.